tunia hi John Wick chapter 3 anasei uhitin chapter 1 le chapter 2 a inasei bang ovin mafia umna gamzo se ahin Continental Hotel khat hi umche ahi in hichi Continental Hotel sung achun koimacha akithat theipon akimanjong theipon hichi Continental Hotel sung achun namel ma pan na vet da pen pa jong chu na thanom pen jong chu na koma jong le imana lo theilo hi item khana apolanga na pol hona hi labo hichi achun na nop na lo ki the hi ahi wanga chapter 2 achaina lang achun John Wick in Hotel Continental sunga Sentino anathaje achun high table akuna ama hi mafia war ading in aka hlatawin chule Sentinon anathi masanga koi hi jongle John Wick that chu 7 million award ki piding hi anati penjong chu high table ten sum aha be ovin koi hi jongle John Wick that chu 14 million ki piding ahi atitawin ahile mundanga gang honjong sumdoi ja achun John Wick chu thading in adel lejing tawin ahile John Wick ading in agalmi amel ma chu atam lejing tan hi hichi high table akona 14 million award ki phungdo pen chu John Wick in jong anazatan ahile alungel achun ki hin sona ding chule bolding tamta agel khom tan ahi chu in John Wick jong library khatna hi ache in lekha khat hi alan ahile lekha sung achun azilim to gold coins them khat to medal khat hi an in aman jong gold coins le medal so akila in azilim chu lekha achun akoi lut kinin lekha ala do na mama achun akoi kinin ahile akom achun posal khat ama thading in anading in ahi hichi mi pa to John Wick chun nasata akidel honin ahile chom kha jo in John Wick chun lekha bu kha na hi athanin ahung po do in ahile anung achun gang member phabemin John Wick chu thading in ahin del ki novin ama jong hichi gang member phabeb to chun nasata akidel ki novin ahi langkhana high table akona senior numei khat educator kitinu chun Hotel Continental nei pa Winston chule crime law cho aga ki mupi in John Wick apan pil honje achun ani hlona ki surrender ding in asai in ithem khana na ki surrender hlanluwa ahile na chung hlona action lin ta honglung ding ahi ati pe in ahi John Wick in jong hol sung khana director no aga ki mupi in helai muna kona apo do theina ding in panpina athumin ahile director no chun ithem khana John Wick cho apan pi a ahile ama jong thi the ama chunga action lin ta honglung the ahi je achun anom ta pon ahile John Wick in jong asakawa kona medal cho ala do in avet sa in ahile director no chun da he jongle hilai muna kuna damta apo do theina ding in lampi chom khat angai to in ke sablen kiti na muna chun John Wick cho sultan ahi hichi muna chun John Wick chun Sophia kiti assassin khat aga ki mupi in ahile Sophia chun John Wick chunga thil tung ho cho a het ahi je achun John Wick koma tut a hi ken napan pi thei pong atin atha gu ta nahi he thei khat chu John Wick hin hichi Sophia chu masanga boina anatu phe na anapan pi ahi in hichi pe na chun Sophia in jong John Wick koma nang jong boina na tu pha le itabang boina hi jong le kapan pi ding ahi tia promise anaki bola pendant anapi ahi in John Wick in jong asakawa pendant medal cho alla do in avet sa in ahi le masanga akitep na ho chu Sophian ahin gel do tan chupa nin John Wick pan pi ding in lungel ahin nei tan ahi chu in John Wick in jong Sophia koma chun elder umna nei hil in elder to nei ki mosa in atin ahi elder kitipa chu mafia sunga high table a most senior officer alin pen pa ahi chupanin Sophian jong John Wick chu local mi khat koma apuizin ahile hichi pa chun elder chu desert gama ahi in hichi desert muna chu gachile chun nang ho zo hichi elder mi te chun na hin pui uvintin elder masanga na koi ta vinte atin chule ken nang ho ka pan pi ja ke jong thil khat nei pi di hi atin Sophian uicha thum ahin ki puila chun khat athum in ahi Sophian jong hichi pa chu uicha api nom lo phanin hichi pa chun lunghang ta in Sophia uicha khat chu akap le in ahile ama hosi chun nasata in hilai mon chun akikap tu tawin chom kha jo in Sophia to uicha se to John Wick chu gari khana ahin jam do tawin ahi langkhana high table a senior numei educator kitinu chun director nu aga ki mupi in John Wick apan pi je achun punishment ding in akhutenia ahi chem asut lut pe in ahi John Wick la Sophia jong desert mun athung hontan ahi le Sophia chun mun khana hi gari akham in John Wick kom achun ken kapan pi theina chan chu hi chan hi ahi atin tui botol khat apin John Wick chu adal hatan ahi chu in John Wick jong hichi desert mun achun zot na ding pen hello in amo don che jing tan asa je achun mun khat in ho hello in ahluden tan ahi le posal khari ahung in hichi pa chun John Wick chu apun elder umna mun achun aga koi hatan ahi John Wick in jong hu ahin het phanin elder kom achun kachunga kei thana ding a contract pen hi neila do pi in kazila ka chantan ko uichala ka chantan to ahi ipi ka chan be dham atin asei in ahile
elder in jong John Wick thu sei chu aza phanin John Wick kom achun option ni ka pi ding a hi option 1 achun Continental Hotel nei pa Winston chu na tha ding na tha lowa a hi le option number 2 chu ken nang ka tha ding a hi atitan a hi chu phanin John Wick in jong Winston chu aloi phata hi jong le ama adinga option dang umlo a hi ta je achun aloi pa Winston tha ding chu anom tan a hi le elder in jong John Wick kom achun nang hi kita ta a ken ka ta sanding na no ma a hi le ki promise na na khut jung khat tanin atin John Wick chu a khut jung khat atan sa in a hi John Wick in jong imagel salo in a khut jung khat atan phanin elder chun John Wick chu New York nga Winston that ding in a hin sultan a hi langkha na high table a senior no menu educator kitinu chun posal khat hi John Wick that ding in higher abol in hichipa min chu zero a kitin a hi chule educator chun crime lord aga ki mupi in abul langa ki surrender dinga asei chu tu chana aki surrender lo je achun zero chun crime law chu ata asa chunga sagi weilang hi chema asa nin a hi le crime law chu athi lo wangin aki ha to kha hlen a serious khezing in a hi John Wick jong New York a hungslung tan a hi le zero le a gang member hon John Wick chu thading in adel lezing tawin a hi hichi a hin hichi movie adinga fight na sata bai chunga ko na fight na sata a in a hi John Wick jong ha sata in Continental Hotel sunga azam lunin a hi le ina seibang ovin Continental Hotel sunga chun ima ki bol thailo a hi je achun John Wick thadinga hindelpa zero to chun ani thlona ato khom ki thlantan a hi John Wick in jong Continental Hotel nei pa Winston chu aga ki mupin a hi le Winston chun John Wick hin ke ei thana ding contract akila eti ana he a hi je achun John Wick koma contract na kila azong ka he a hi wangin ken nang hi loi phata aka gelin tu chana jong ka gel a hi in ke jam ponge hungin lang nei hin thatnin atin amani hita akihol thon lai ta achun high table akona senior no menu educator kitinu chu ahung in John Wick kom achun na contract la achu tua hi bolin atin a hile John Wick chun aloi pa Winston chu atha nom tapon Winston jong aki surrender nom tapon a hile educator nun jong lunghang ta high table la ho phone a bolin tua ki patna hichi Continental Hotel hi e ho mafia wara kona kila do ding ki cancel a hitan hichi sunga hin inop no bol thei a hitai atin chule Winston le John Wick thading in force tam ta jong ako beta na hi Winston in jong John Wick chu mancha supply da bolin amani thading a hung force ho aban thagam hlontan a hi wangin zero le a gang member ho chu na lai win a hi John Wick jong zero le a gang member ho to mirror room khana hin akidel ovin hicha chun John Wick in zero zauna a gang member ho zo si jong athat gamta na hi le high table a senior no mei educator kitinu chun John Wick hi koiman athat zo poverty a head phanin lungel khat anei tan chu phanin aman jong Winston chu phone a bolin nang John Wick hi thatnin John Wick hi na tha a hi le na hotel hi amasa bangbanga ka koiding chule high table a jong panmun na nei ding a hi atitan a hi John Wick chun Winston le educator aki hol thlone ti chu a hen a hi wangin Winston chun hi che hotel hi ken masanga pana ka hin umpia so ta ka umpia hi tan thildang zo se sanga jong ka ngai poimo pen a hi in ken thla su thei pong e atin Pistol alado in John Wick chu akap min a hi le John Wick chu in chunga ko na akile thlata na hi chu in educator jong noilanga akumin John Wick chu thita ta hinam ti he na ding in John Wick kile thla na lang chu aga ven a hi le John Wick ta sa chu ana umki tapon a hi chu phanin Winston komachun John Wick hi athi lowa a hi le ei ni adinga danger ta ei ni zo ei thading a hi in hi ji achun na a hold in lang na tha te ding a hi atita na hi hi chi achun sin achu mahung in Continental Hotel a ko na John Wick uicha ahung thlai do in trolley son posal khat koma agachi in a hi he thei kha chu hi chi pa chun John Wick chu hi chi trolley a chu a hin sot a hi hi chi pa chu drug lord mi ho a hi in drug lord hin high table te chunga revenge ala nom je a John Wick hi a hu do hi hi chan a hin John Wick chapter 3 a ki chai tai